musik. Dedawi di kapara karuhun orang sadayana bubuka di Lembang dago punslu. Ciradapnya dari Cipun Urang Celuk. bismillahan. Bu Haji dari Payun, lalu di Kesma bagi mana di haturan kapal dia. Oma, sini Oma. Oma di haturanan Oma. Anu sayang lahang apa di angkol kasuka kali situ pinuh bangang ceno omah bager anu sayang ayah ucap paribasa sarung mah kamu ngucipruk seem sabun tangan hiji cerik panas kuna langsa ambil langsa yang ngapain ngucap tengah wangi di magang sorangan oma anu bager oma anu sayang yang ngapain ngucap tengah wangi sorangan nguping hujan tengah wengi di magelangan imah keengan sorangan nyangigir asa gigir nangkara asa luhur nyangigir asa gigir nangkara asa luhur sikat Oma. Solani wa owa sika solani wa owa ayah ucap oma sayang anu bager oma ditilik digigir langit disawang titu kancang aduh ya kapaling dia apana cangkilung kalah ilahuna
ku pernah papatong gala di pelong. Ayo Bu Haji Pak Lydia Abbas. Allah. Gala di dalik licong budak panik nambul oncom. Sarung abang kabungguh jebrong seep sambutan hiji terik panas ku langsung abdi langsung yang nguping hujan tengah dimang keserangan nguping hujan tengah begini mah keserangan dimang keserangan si katoma nyanyi asa gigiran nangkara asa luhuran nyanyi asa gigiran nangkara asa luhuran aduh Allah ya asa luhuran Hiji dua tilu opat lima genap tujuh delapan salapan sepuluh aduh aduh sayang omat pisan. Banon dari nu gelis kawanti-wanti nu enah namaliwana puputan kembang kadaton asa yang anu bager aya ucap paribasa sareng bantah bungkul cipruk seep sapu tangan hiji terik pas kuna langsung Wai abdi langsung yang nguping hujan tengah wangi dimang kesorangan nguping hujan tengah wangi dimang kesorangan dimang kesorangan nyanyi asa gigiran nangkara asa luhuran nyanyi asa gigiran nangkara asa luhuran aduh ya asa luhuran aduh saya moal benang di ubaran. Oma anu gelis oma anu sayang ayo urang kabela deui. aya kembang malati Oh kemang melati nada perempuan ngik 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 sami-sami ngik. lah Oke. ada oma terima kasih Oma